खुरमजरी ISCV की डिस्कशन आवर मेन ताबिर बिसिंग बु हान मग तराम औक्षरी ngasi khone project topic asi maruina haji yam changchang launa issue mu oiriba manipur gi advocate general hapgi matang da ekoi indigenous oiba mikal mioi dagi ekoi advocate general ohelu hai ba do loilen na handak advocate general ki waktang ji khana na bada tongan ba ekoi media gi channel journalist anina pongdo ke wafam dagi hoji ore fm masida punna khangmin na ba amadi karigi damakta masi thoki ba do kamain tawduna solution na pro na hona ga dagi hai bi matang khana na wi dama tongan ba panelist hom lengsim dun leire ये थंगदे लेबिसना कोई तामो सुसान कोई खोलाव थखाई की एडिटर ने तामो थरा बुक्शरी अदुगा मे थंगदे लेबिसना मणिपुर याम संगना रे बदुगा सेना मोस अदु एडवोकेट ओबिरिबा आकेनो कुलसना बाउंग सुतरा बुक्शरी अदुगा मताई थंगदे लेबिसना कोई लंपाव पाउसे की एडिटर तामो हेमंत कुमार निगोमनी तामो सुतरा बुक्शरी अय हर मदा बाउंग कुलसना द लाक्सगे बाउंग हौजी हौजी याम चावना खोगी एडवोकेट से की मरकता सरकार ना advocate general hap na khona bada atopa mapalam dagi hap yaroi hap ni haibigi nimpu pau tanar kuna maram ore kan na koi protest to na maya ma dagi even ku chief minister ku nabi dana duga law minister ku nabi dana ore watai shagi suleire maruina khogi lawyers sing na khogi advocate sing na khogi ukil sing na pami base advocate general se kari gi damak to na khoi indigenous ba myo na hap pami base masna kari maram ore kada ba duga atopa miram dagi hap gana kadai fa da kari mangja gana ba pamung gi ba opinion and thambigo advocate general si akoina any bar association any bar council of akoigi india de le state 29 ni sida bar council and digi bar association le sida lawyer mayam practice tawri masigumba lawyer simsi asigi leader ni hadana constitution the leader ne either ke su in practice Mabu leader of the bar hai Asigumba leader of the bar wegedoriba advocate general si state ayambada except northeastern state ama ani natana magi state to da amni eminent lawyer amadi matamadugi political party in power do aduga Sanaga de Bamungi advocate general happy. I am Masuma advocate general si Magi state to give mini. State to give Wang Madegi happy, Hojiki no Stangi, Penogiza, Akogi Megaluega, Nagalin Gidadi, Muida, Maduguma advocate Pang de Banina, Asham de Giloga Hapadani, Adugate state, Michael the Medugi happy. Mashi hap the Baya the Bagi Akogi Madam Corelli. Karimanam no hababu advocate general si local gi situation muna khang batabani local gi usage mayam si ma khang batabani adugi mathakta egogi advocate act 1961 aidan lei besida advocate general si kari haina haigebu he is ex officio hai yamna chawurbani aduga chugma bar council sina tawgadori besi gogi ukilising administration discipline kamdogdana koi mingjalangani kanabuna si haini haima singba asi dekadoribni adai mangdu ukilgi practice sawnana bagi akoi de senate ka jo haiba aduga certificate chu bar council pigi doribni singma bar council asigi ex officio ne ba masi aduna asiguma ek bisho oiba advocate general si local custom khang batabani local di language si khang da ya de na constitution de ibenati asidi uses ni asiguma miyama agoi gi advocate general hapuk besi manipur da handakila agoi gi hakone da hairi besina tana atei mapan gak advocate general hakre masi local men ngak ne Masidagi exception na mahandak BJP led government sina exception na malaura aga mapandagi hakani IBC local ki talent amadi administration of justice ta aduga manipur da yam kana hauji hairiba inner line permit system hairiba asigumbagi ihau maraga sida hapa IBC asakematic serious problem ne ba aduna masigumba serious problem asi Mathakta, quite a most important namana. Masagi
advocate general si bar council gi ex officio no na hire banina asi kuma ex officio ori be advocate general si di bar council dugi member ori gadi very much convenient lo de pdc adugumba ex officio ni na hai ba advocate general si mapan dagi lawne adu eragadi masu misconduct to be ai haba ai khoi laksage akoi gi newspaper da akoi newspaper da adu de ISDB da statement gare issue ta gare advocate general asingina halbeti advocate general mapanduna haina lawba tai man particular oi ba siguma advocate general haider banina adugumba advocate general sina case amadangam de sarkar ki case amadi loisandana thami sina statement amani ama atopa statement amadana advocate general de palle heraga mayam puna makhugi embrace obo ya wahida ukin singina nakalane aninum de gi paisa sai ka haiba sigi statement ji khugi paper de thokre dana masigina aduna friend second part la madugina amtang haija ogige masidi smaina lak masai sira bar council na haziki misconduct ne ba haje hairisi advocate general dugi aduga misconduct sigi bichar si kana tawdori ne bar council tawdori ne ba adu advocate general duna misconduct to dikana ne bichar tawni maramdi bar council ni member na di misconduct to di bar council state bar council di authority leite ba maram duna he must be a member of the bar council. Long time. I see that. Pamung makata balak inda ayamung heman dalak sige. Haji wogda so far koi 9 advocate general lagi basi ngasi da koi haji gubji hingi basi mari lady adu leki draba sing koi advocate general sudi koi aham bana manipur han advocate general si let koi justice NI sing na koi biryani shubda justice RK manishna adu hom shubda wai imo mari shubda ti bubon manga shubda koi asok posangbam haji masal lady adu mathang da TN case sing aduga mathang da ICN case sing aduga justice and contestor aduga haji oriba case ibol cinema pan sini haji fawda sofa lakba sida tamung thamjeni ngasi atopa mapan legi sai pamung su thambi gi biduni atopa mapan legi amatta haji fawda advocate general si oi gi thi adubu handak lawra iba sarkar gi FRFC kari ne oiramba yai haji madugi matang du dani pamung sai thambi gi state and bi da su koi sigumba lei kaina yamung kai molen thambi advocate general si koi Manipur gi masan wer pai tare mas yellow min wer basi mapan ji manungda manga amdi ai lei gidre ne lawi le hori mari ni ado agoi Guwahati high court ki chief justice oi kiba ai ahum gum yaw dai ne khali adagi judge oi basu mayam ma yawi khoi matik chaba mi yamna pokhi hai tai Manipur da ado Nagaland da di kesu masing yamde aduga moida practice toriba khoi ukil su yamde aragi di license pai ba hai tare ko license pai ba si mi sani kuntha ne phumuk tani moi leise ado Manipur da di sarakna khoi kano si license pai ba ukil si ai di lising ani gi matak ta le ne khalli aduga practice torisina so khoi satret ti matak ta practice towe ne khalli ado senior advocate se aina sum khangbada ai ta nga gum subrai ne khalli uji phuk leise ado leitaba mafamda akoi mapandagi purga adum sina ba shedum sadai ko madumati aisu yaningi akoi nawai akoi sari adum he hobadagi adum kesu masing yam banina manika north east akoi assam na khwaidagi masing yame na haiwani kese aduga magi geographical area factor mayam adagi akoi skin missing ga parga yengodi ratio da lerga di id tangkai 50-50 case leina khoi di luxury ne aduna hojiki kanoga Nagaland ga adagi di Tripura hoisi mui di tongan case yam da barina Guwahati high court napaga leine aduna akhoi na hojik lakpir da gamen na karigino khoi yellow mi da khoi advocate general hamning basic karino haiba pot ma siwar ngone na khali hamning basic aina khanjai khoi yellow mi si thaja bangam da pot ma moida leibra number 1 타자방 감들거나 까리기 감들이노 아다 모이나 타자방 감들이봐도 마파안다기 마야 한 부실에 타자방 감들이브라 시니 거기나 오직 아이 락자닝이지 아도 아거기 아또 아코마다 아이 뭐 하지닝이시나 나사기 오이바야바 마야 한마 레이르가 거기 아다기 오이바야다바 마야 한마 수 야오리 야오리면다
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯤꯗꯨꯗꯒꯤ ꯈꯟꯕ ꯀꯔꯤ ꯀꯥꯏꯒꯦ ꯑꯦꯗꯚꯣꯀꯦꯠ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜꯅ ꯑꯦꯛ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯦ ꯀꯅꯥꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯊꯕꯛꯅꯦꯕ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯗꯤ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯩ ꯕꯥꯔ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯒꯤꯗꯨꯅ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯇꯨꯗ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯨꯔꯥꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯍꯨꯔꯥꯟꯕꯗꯨ ꯈꯨꯝꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯅꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯄ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯂꯣꯔ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯎꯀꯤꯜ ꯑꯐꯕꯅꯣꯕ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯗ ꯑꯝꯇ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯣꯕ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯔꯛꯑꯒ ꯑꯦꯗꯚꯣꯀꯦꯠ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯐꯕ ꯊꯣꯛꯇꯣꯏꯁꯦ ꯑꯝꯇ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯣꯕ ꯐꯌꯦꯡ ꯊꯣꯌꯦꯡ ꯗꯤꯄꯤꯁꯤ ꯇꯧꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯦ ꯆꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯤꯅ ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯏ ꯄꯥꯏ ꯂꯩꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯨꯗꯝꯗ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯟꯁꯇꯦꯕꯜ ꯂꯧꯕꯒꯤ 2013ꯒꯤ ꯕꯦꯁꯀꯤ ꯀꯟꯁꯇꯦꯕꯜ ꯂꯧꯕꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯆꯦ ꯆꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠꯅꯁꯨ ꯂꯣꯏ ꯄꯥꯏꯅꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯁꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯂꯣꯏ ꯈꯪꯉꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ BJPꯅ ꯃꯃꯥꯡ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯏꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯋꯥꯁꯛꯈꯤꯕ ꯑꯃ ꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯟꯒꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗꯣ ꯊꯕꯛ ꯈꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯉꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯝꯇ ꯌꯦꯡꯅꯁꯦꯕ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯄꯣꯟꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯣꯀꯦꯠ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜꯗ ꯇꯥꯏꯅꯕꯁꯨ ꯌꯥꯄꯣꯟꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯦꯗꯚꯣꯀꯦꯠ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜꯁꯨ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯒꯥꯗꯨꯒ ꯍꯥꯞꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯃꯥꯅ ꯉꯝꯕꯅꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯃꯥꯅ ꯉꯝꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯌꯦꯡꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔꯒꯤ ꯊꯧꯒꯜꯁꯤꯜ ꯌꯥꯎꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯅꯤꯀꯣ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯂꯩꯔꯝꯗꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯗꯚꯣꯀꯦꯠ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯇꯣꯞꯅ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤꯕꯨ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯁꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯇ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯍꯥꯞꯈ꯭ꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯇꯥ ꯐꯪꯗꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ रघुबा अखोगी सौयालिया कई चारुला हाब्रा लू हाब्रा कनो अमा आंध्र प्रदेश रोमदगी अमा अखोगी रिकमेंड तवी हाब्रा गवर्नर ना या पीर हाब्रा गवर्नर ना या पीर गदी हापे लौ ताबनी आरो से सांगोय पोती अखोजु फंगदे सिगी मिसी ओरगदी अखोगी स्वाइदा लरिबा अखोगी एडवोकेट जनरल ओबी अब मी मयाम सिंजे मसिगे यंगनबदा अखोगी सिना दम लिंगप लेबा मी मने अखोगी लौबा याय हाबदी थोइना नोटते हाबे वानिदा कईगुंबा गवर्नमेंट सिना असुंबा खर पामी हानगी अखोगी कनो सिंग सिदगी एडवोकेट जनरल सिंग सि कम्युनिटी पिकपनिना अखोइना थबक तो मतमदा हें खुरो थांगप याय गाना मोइना लौबा लेरगदी सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट अमा पुबिरोबा अखोई उकिल सिंग सि लो याने और नत्रगना अखोगी दिल्ली हाई कोर्ट की कनानो सीनियर एडवोकेट अमा पुबिरोबा अखोगी उकिल सिंग सि लो यानेबा अदु नतना मसक ममिंग खंगदना अखोगी कनो सिंग अखोगी साथुंग मननबा थबक्तुदी अखोगी मदुदी आदि याबा संगंगमदे राइदि आइ थमजगेबा येंसे एडवोकेट जनरल ओइरे मान ओइरकांदा मंगोंदा फंगिबा खुदोंग साबसि करिनो सिने अखोई येंदोइजे एडवोकेट जनरल सि ओइरकांदा हाई कोर्ट की मासे जज ओइबा याय हाइबदी मासी न कनोगी कैंडिडेट अमा ओइबा याय अदगदी जूनियर ओइबा हाइतारेको एडवोकेट अमा ओइना लाकांदा मासी सीनियर एडवोकेट से अदम पी जमजम्बा एडवोकेट अमा सुमनगी एडवोकेट से हानगी ममांगी दा हाइतारगदी अखोगी कनो से तामो भोन से एडवोकेट ओइना संगिबनी एजी ओइगिबनी मा एजी ओइरकांदुदा कोना सीनियर एडवोकेट से कन्वर्ट तौबनी अदु याय अदुगी मंगोंदा कनो मतिक मया एमा लई अदुगी खुदोंग साबा अनि से अखोइना कनादा पीदोइनो सिनी अखोगी जज गुवाहाटी अखोई मणिपुर हाई कोर्ट की जज अमा ओइबे याबा येलो मीनो ओइबे याबा खुदोंग साबा फममदु मयांगदा पिथोकेना खलगदी अदुदी लाले अदुनी मयामना हाइनरेसे मयांगी शासन अमा थमदोरिब्रा मिटोकी शासन अमा मिटोकी लेंगाक अमा मणिपुरदा पुसलकदोरिब्राना ngangnabase IC ओइगदाने खली अदुमपु खोगी चीफ मिनिस्टर नोंथों बिरेनगी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की और नगरना बीजेपी ना लुसिंगबा लेट गवर्नमेंट सिगी ओइबा वादी अमता तादबनिना अखोई करिनो अखोई आई मसी मतांगदा याम कन्ना अखोइना आइना हाइसिसु जुमबसु याय लालबसु याय अदुबु आइगे थमोइदा लेबा असंबा हुम खरदो आई थमजबनेना आई हाइजगे तमगे ओपिनियन थंबिरे तम सुसान लासगे कमानी बि तममो हदिक इशू सि पाक समुजथरे इवन जज एडवोकेट सिंग ना खोगी प्रोटेस्ट और पुलिस याम तांग अथोपा लॉयर्स ने प्रोटेस्ट तो तांग अथोप पुने दुबु हंदक सिंग थोलक्तना इवन ना कोई हाई कोर्ट बाय सुजन कामबु थोलक्तना प्रोटेस्ट तो ने इवन चीफ मिनिस्टर उनदना लो मिनिस्टर उनदना तोरे मोंग स्टेदा कई बो लेतम से कोई अहन legal luminaries arke mengun baner yamuno krishna ade koi maru yamanta journalist nasu phalan tak pi gire ekoi da je post de hut peris mashinista laiba ai advocate general sinse hanjan jabanate akoi home grown ai de an legida mari manga su yawi are koi goti high court ki chief justice wa ma su yawi ade chumna judge wa ma su yawi ade saigi potsi hojik practice tawriba 2000 plus kum lein lawi
it is subject to confirmation any legal professional legal tribes in khang mi gani adu manung da chatu chatu te akoi hemen tan so hai ga phasana practice to wa article 365 ki state ki advocate generals masi local situation local sentiment so madi government asa right from the Supreme Court or lower court subordinate court the high court marketplace masida government and executive mayam sina tawba democracy gi magi yamda thawri loiba executive sina tawba aran awi si some sort of all sort of case lang matamda masina loiba government sigi magi legal gi service hit we doing ya adigi 1961 gi advocate x ki matungin yamung ni takpi ke masi bar mayam sigi masi ex officio oiba adi masi khara exemplary oiba integrity laiba adi chumna aduna koina si akoi ki mapan ji manungda adi akoi ki oiba advocate general of the Manipur mapan ji manungda ayam badi senior advocate or kana la ya maduna constitution the highly see advocate general for the state. I quote the article 165. The governor of the state shall appoint a person who is qualified to be appointed a judge of a high court to the advocate general for the state high name. Sai sigi potsi la matamda. Masih belajar reko. Ini dimension mana? Ini jangan loncat. Ini Mizoram gumba, Nagaland gumba, Meghalaya gumba masih punya kita hanjal. Mui tadi legal practitioner yam dia. Mui si Tripura itu high court lagi, bapa. Aduh, mui si di magi port kerja, di constitutional post ni. Ada ki state si cuma lagi magi state ki mata kelak pa responden itu case tu kakta. Aduh apa? Di court tu tiangnya betul natria. Any bill di form da draft tu lagi dia huna legal character lagi bap. Edi bill lagi ek untuk olah kadui sih. Edi state na enact through legislature. Edi ordinance ama. Edi between recession of the edi magi respective state segi legislature sih. Masih na opinion video ini sih law cek tahilai. Edi commissioner law lagi ko. Orang dah apa sih matak tamadi video ini. Madi constitutionally mau ni important sih. Edi saya pun rasa. Masih tradisi nama, aku ini local mensing semua ilak pasti. Kali gino, aku ini people na, yang aspek tahu pak, something yang na, aku ini homegrown, oi pak. Aku sih constitution na budi, ini ya di, ini kasih balik. But aku ini by convention, by merit, magi state ki mina ujar gadi. Yang mungkin semua saya kira, saya pikir mana tu repeat tahu je. Saya pun saya itu untuk orang, macam tu saya nak pana tahu kan ni haiba, apa kerja tu tahu lagi bah. A little bit, ICP ada belong tahu je lepas itu. For the just beginnings, bani morning shows that day je na. Jadi morning just tamu ni dah ngai bah. Masih tang terang ada lak bah, ngasih sih. Saya sih di Jinju tamju tu ina masih audition dong tahu dia. Masai dah, dimension kita jauh tu je. ID, aku ada masih household tu ni. Lain BJP bagi Hindu ta politik sama leh. Si advisor to the chief minister saya. Masih Rajat Sethi nama hakra. Masih by virtue Sethi ada di Northern Indian orang ni. My political belonging, dan outlook saya tu engang ni ya. Sangga paribar kan nawa Hindu tagi ideologi ni kali masih little bit politics ki flavor ama hapsar bani ko luina na hauji ki andhagi sia masih pushela isya masih su union minister oramba mining tycoon se Karnataka Andhra Pradesh Telangana la chingbada huji neoliberal economy policy lak pada ki mining nung se pura privatize tahu begini, mesti illegal practice yang tu,
masadi politics yang orang BJP Union Minister kasih orang CBI na takalak pa galing daw pa case masigi ukiloy na tahu ya edi pundo ragabat cheral ya lois but he's not senior advocate practice with the mark harta man edi profile ji sum public domain da kuji social media loi thong le nga sa aku yang mentagi hai yang betik jauh biu di pusat lo ai Manipur gi lai pusat tu kita kan abi kai tu kari gino sai ai di state government gi wisdom si masa question tahu ya adi ki pona mana legal professional lai biri ba practice padana tahu ni ba yang dedicated way ba integrity lai ba saya aku ahal lo hai kai me am lu tahu ni ba aku gi breathing me am cingdang ni padana lai muishi adi muishu Supreme Court orang practice tahu lah bani adi land of the court chin masih dah tahu lagi ni pada nak tahu lagi bani adi di 10 plus lagi ini lawi adi 11 12 kuma senior advocate adi yang mungkin kau senior awal masih adi di senior advocate woi terkasu pada practice tahu nah su adi mai lebih su mai amai adi aku ini kang betul yang jauh adi pattern di semua tu macam ni lah saya pun nak cakap lu pun dua maka CDB yang jo hangning ye koi ko ai de mau da dum akoi goodwill for the time being di apart from politics lai re lo jara ka ai de people su masai si da wisdom se de ukil sing si moi mapan matang ai alam lai ki da lai oi ki mayam ai de lai gu sing mayam ade moi mapan lai re masi khalak ta begin noi ta da lai ngai da kitang delicate oi ba wafam ni ini journalist ya aiju political party ma gi mouthpiece sama gi editorial editor ojai aku hemanta aiju aidi kholau gi sum hau la ate se ya kai no ko yana pau bada aiju sum senior journalist mo ina le jeram bari journalist gi integrity su adi democracy da journalist gi role lai gani adi judicial adi sum to listen gi mata ida adi aku gi ukin adi advocate burden sing sina nung ai de noi ta ma phil tau ri ai de aku gi lam ji mat cha mi hap ta ba adu ma ta kuina se aku gi mi ma pan tara si ta se nobody is perfect kana gumba amma gumba kara kies kara da soi ba khot pa dum ai de adu di government sina mana mislead ma tau ri ni government ji gi mayok ta ko ta kies lai ko ki respondent wi ri bu na ai de ko ki kan ai de Honorable Court lai bedugi bonong contention du lalam maga advocate general sina hayen haibi abra sai gi bon mayam sa si lei na si lei na chuaina purama aidi pura general lai so ga aidi ekoi integrity se luin chok ko ni masi togan noina masi aidi ai kaung gamula sige kari kon sai se hairu ko no masai se su amoina nuai gidre adugo ekoi lamsi bi ngakta ni aduna aikoi di negotiation da lakpa se pame ai bong glass ke bong hazik stnc bong na jam sena mo soiba Manipur gi advocate am su ibd tuan ba ko chief minister unabi ba duga ko law minister unabi stnc kamaini leiduri ko advocate jene matang si chief minister na kai thajaba piragi na daga law minister na kai thajaba piragi karamba stage da lere ke sam matang na bong thambi aina lead tawraga Canada, Audi Honorable Chief Minister si una ba sa say quickly how give a git tarik April git hadani Honorable Chief Minister na koi lak pa da yam ne bebar tawi ko su mun na khangi aduga aikoi wasum mun taraga Honorable Chief Minister na hogik mapandagi ama hapna na bagi process tawri bisi handu ge haiba wasima commitment pi bangamdi kadi manam gine bu council of minister haiba ama leibani na coalition government ga oibani na aduna ultimately aikoi na yam kana repeatedly insist tawri positive reply am the DPBU Honorable Chief Minister Haidana Madu Ivetawi Tauraga Aquina Chalam died Hairi Mashi cabinet I put Hoksaraga Mutang Kanava
चांस मत पीबीयू हजना अखोई अदगी अखोई के लागा अदुगी जंक्चर अदुदा आइना लीड तौन अखोई चटपनीना अमखक्तंग हाई पुलपना अखोई थमजगरे ख्वाइदगी लुबदी मपानगी मीदी मणिपुर अखोई बार काउंसिल ऑफ मणिपुर हाइबा असिगी मेंबर ओइदबनीना मसिदा एडवोकेट जनरल दी बार काउंसिल दुगी एक्स ऑफिशियो नीना महा असि कॉन्स्टिट्यूशन दे ईदर गसु अतोप लॉ की प्रोविजन ददी स्टेट अदुगी बार काउंसिल अदुगी मेंबर ओइगदबनी हाइबसी मदुगी इंटरप्रिटेशन दे यामना सेंगबनी मरमदन मादी ओइदबनीना मसिमदी पार्टी की साहित्य खर पुथोकपियो अदुदा हाइरई ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना मासु ओहेलगा लोइरे मासु ओहेलगा लोइरे हाइरगदी हंदोकनी हाइबगी स्टैंडे हौजिक फाउगी लेत्रियबा वहीदना मतांग अदुदा आइना खोगी कन खोगी हाइजबनी मासु ओहेलगा ओहे हाइरगदी लेट हिम apply to the process to the ma he will be or he may not be I खोगी बार काउंसिल की मेंबर ओइबे याय ओइदबे याय हेबा मदुगी दो ए मंगवल मंगवन दा हाय let him apply adagi khumamdare adu khumdana akhoi adum thokchare adudagi law minister da akhoi amuk chache namini humni gi matungda madida su ai bul lit tawi akhoi gi lit tawadana ain tawje मादी अखोगी एडवोकेट ओइरंबनी लेकिन मनुंग दमु सिविल जज सु सांग ओइरंबनी मतम मदा हाइनरमी आइदी उकिन कुइन ओइरकबनी ना खंजे जज सिंगसी इंटीग्रिटी माना तब पुन मक्से दाय असिग मजज दि वनोम बयाय असिमदी सिगी जज सिंदी अखोई की कनर वनोम बया दे काय बसी उकिल सिंगी मनुंग दे लोइना खंगनबनी हौजे लो मिनिस्टर ओइरिबा अखोगी एल जयंत कुमार सिदी मांगोन द अप्रोच तबसुया यादबा इंटीग्रिटी याम भजन मेंटेन तौबनी हाइबसी अखोगी चमिनरिबा मेंबर सिंग जे मुन्न खंगेबा अदना मुन्न खंगगा माना अखोगी मागे दे लेजबा एडवोकेट जनरल सी मपानदगी हापा अगनी हाइबगी अखोगी बीजेपी की साइड के लापा मदिदा माना पेंजदब मयामदु मा मते खर एक्सप्रेस तवी एजे former member of the bar मसी पुलाब न खलगा अखोइना हदो हनिंगबनी करी मैडम के नोइबु मसाई आई हाइजगरे बार काउंसिल ऑफ द स्टेट की एक ऑफिशियल ओइगदबनी हाइबमा मसीमा लोद फजन लेजरबनी न nobody can violate it मसी की मथक्सिदा अखोगी usages and customs असिदी यामना मोस्ट इंपोर्टेंट ओइबा एडवोकेट जनरल मतम दी यामदे को अदुबु आई वारी अमतंग दी हंगचगे अखोगी योजिक खोगी नाक लेदिबा अखोई पोलो ग्राउंड सी मतम मदा तारिसांगना सिमिसर ओइबा अदगी मोहम्मदिन शाहना स्पोर्ट मंत्री ओइबा कांदा इन द नेम ऑफ द स्पोर्ट 41 प्लॉट पिरमेबा हानना मनिंग थंग साइट योट युंगा सानमा बनी उबिरंग बनी या मनी एडिटर खोगी हमने काय खुनुब जरिबा एडिटर अनि नजु हेन उरमगनी मरमदी मांग दे लेबा पोटनीना मसी लाको मतमसिदा ngangjeriba easy राजनीति सु यामने कन्न यावजेबा मिनी कांग्रेस सु सांगना प्रेसिडेंट ओइरमी अदे एनसीपी सु ओइरमी लोइना न माइंस द स्पिरिट यामने नुंगाइतबदगी कमिटी में सेमे ऑल मणिपुर पोलो ग्राउंड प्रिजर्वेशन कमिटी है ना मधुगी लीड तौबिना बसी लेगिदरे नंगबे कापम गिना बके सोर कोइना हाइजरगा मागी ममिंग दा केस फाइल तवे मसे कंदबा यादरे न लोददी हौजिकी गवर्नमेंट ना लम्मा अलॉटमेंट पीरे हाइरेगा मधुदा होंबा चावबदा लमसी असुक्सी पीरे हाइबे सेसिदा लोददी या मुवाय मसे लाली हाइगदे बसे अदु पोलो ग्राउंड गिदि गिदेबु मसीदनी एडवोकेट जनरल से सुगमबीनो वेरगदी स्टेट तुगी अफबो वइनी एना हागेदोरी से
मसीदा आइना केस हाजदना आइना उकिलो ने केस हाजब मतम द मणिपुर की स्पेशल लोइबा यूसे इन कस्टम जी आई प्लेट तौगे अखोई की मणिपुर सी इम्बान मयोंदा हाइफेट येंगदना मदुगी वारी ओइना लीबसिनसु टॉपिक असकदी खितंग जानरनी पोलो ग्राउंड सिदा कम दौगेबु पना मरी लेरमीदना इम्फान सिदा ख्वाई या स्कूल खुराई वंखैयदना ख्वाई या स्कूल खुराई वंखैयदना हारिबा पना मरी सिदा मागी मागी अखोगी कनो लेरंगबनी उमंगलाई मसी मतमदुदा कोई मतम अमदा खक्ता असिगिसे लाई हरावरमे लाई हरावरगा लाइरोई नुमिता इमा इबिल सिंगसिना ख्वांगचेता अखोगी कनोदा अखोगी ख्वांगचेत सेले हरगा अथम अहाव अमदि मई पुरगा अखोगी मपांग कंगे बुंदे लाएब लागा वही ने का हायरगा कल्ली मदवे अंगांग विनुई करे हायने हायगे बु इंग्लिश दम हायजरगे welfare of the mankind and good harvesting ne jana मसी जगह सिदगी फुंग यारोय करिगिनो अदुदीना अहलमना हायरेव लोड माजिंगना मफम मसीदा लाग इहान हान पोलो हाइबा सि सानरमी हाय लोड माजिंगना सि पोलो सि हान सानरमी अदना मसी यामना कस्टमरी होयरबा असिगुंबा जगानी इस इज ए सेक्रेट प्लेस है ना कॉन्स्टिट्यूशन पीरी जो कोई से पोप लगता बा मैं हम जी ये मुर्गा ऐसी कुम्बा प्लेस ऐसी दा दुकान प्लॉट पीरेगा बिजनेस की ओशन पर तारगा दी it amounts to violations of the customary right granted under Article 29 of the Constitution of India नंबर इन केस था अदेगी मु हिस्ट्री पुन मक्सु ये है रे का करिया है देबो 1981 दा मणिपुर ना ब्रिटिश मकादे लेनी मतमदा अखोई की बजेट सी कन हाउस ऑफ लॉ पास तौदोरी बनी जना and हाउस लॉ पास तौरम दाई मतम सिदा हाउस ऑफ लॉ ना अखोई की मेंबर सिंह दा हायबा माय लॉर्ड यामना टाइनी वेगरबा स्टेट मचा मनी बॉर्डरिंग टू बर्मा बट वही मकाइना हायरगे देबा माय लॉर्ड सोइदना हेक्टा इंपोर्टेंट टू खंगनी अदुदि करी हायगे बर्थ प्लेस ऑफ पोलो असी प्रोसीडिंग जो आई जिकी सिंबा पुजरी मरम दे इन हाई कोर्ट केस तौरबने 134 प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस ऑफ लॉ ता मसी कदेबगी नोबु मखा येंगु मतमदा पोलो सी अखोई की कैनो ओइरमे कस्टम ओइरमे है अद कस्टम सिकी प्रमाण में खतंग बिजे के सोइना तौगरबनी पोलो सानबनी पाम सिरेने मागी कोई मपांग कंगे बुंग शो कोई कंगे बुंग सिदा अदुगा सोराज सोन बसंगरे मसी कोई कस्टम नहीं मसी कोई आई केस द यावरे दिकना डिफेंड तौदोय नो एडवोकेट दिन तौदोरिबनी हां गवर्नमेंट ने मतलब लामनी ख्वाइदि काउ केस नि थाइना गवाती दा कोई की प्रिंसिपल बेंच दा थारुरे अनिरक हियरिंग तवी अदगी चीफ जज मतम दे चीफ जज सिना करे हागे मसीदी इट इन्वॉल्व a very important question of custom and usage. Adonai imbanda tharge haba. Special imbanda tharge rega special judge ni khalle. Adona hansari yan lito ba. Ade keno kana khoi ali na jito ba ani laga sitai ba. Nongma ma pura tare. Targa custom mayam du yingure ba. Adagi mo advocate ni inde hangi. Adagi di advocate ni ndo hangamaga ayuk te lere mi ko ai se. Nungin di advocate ni leram dari order pass ram dai matam da tu bukil ma advocate ni kana no dia hai ning dare asu main tau rega hauji ke hai ko na kare hai na hai ge buk sai ki kasam mayam am involved to bupuna ma sei ma sei tau re khole si da si involved tau re adagi manung de government nan ga government advocate ma sei dinai tau sungam dare adu rega di in involved ana hai rega no construction shall be made at Polo Ground without the leave of the court. Then they get my bin my am to Haraure. A question I know become will like I Tamona Bekeshor Coco, my am like my bon Samaya Pipe, Matam to get Taurega, Piga High Taurega, the Hayang no Alaka, the machine you move by you, Sagat Bagi, Sikumataraji, Puki, Puki Baduneva. I should mind them.
कोई की लमदम मधुकी अदुकी जगह अदुकी तोंगान बा स्पेशल कस्टम ले रही है मसीदी एडवोकेट ने खंग बतावनी मरमदी हिज टू डिपेंड इट अदु मपान की निपा म आंध्र प्रदेश की बांग थारो ने ngasai di imai men sing na khwangje la e haraga loi khoi ki lai harau ba lobe ni mutu pul ga mai kalaga welfare of mankind and good harvesting edu kana na khangdori no masi khoi moi da khoi ki lai di bagam men impatient bi bani must be a local man and that local man is who local man and haraga su aswai da ki lakbana taba indigenous की कोई लोन दी माना अंगों ने है ना खांगा बा इधर तेरे नहीं आओ बनी ना कोई तो की इंडिजिनस की मीडो ने कोई ना पाम ये एक बगैर देने से ऐसे कुम्बा मैं यहाँ कैसे मैं यहाँ ममले बाबू सुबह नुआई बा थाने की कावरबा कोई की वही हम सुपरन ये तब भी रहे तो स्टेन से हो जिससे चपचाना वही चंद्र वाले कभी स्टेन ले रही है जी कमाई तो मखा ताबा खोंजंग है बता रहे फिर से कई चर्चा के दौरे पहुंचे हौजे की फिर सीधा intrusion malai intrusion ऐसे कोई यांकन न खनरी madam di media gi yamni important ba person ani kakshi involved dawre ba matter sida kadi mana ina ai koi na chief minister unedri ngai matan meeting mayam ma dawre happy ganu ma pande gi mi na ade government sina hando ka ba mandre made se koi loin khanga ba adagi akoi ki demand ji chumak pa huni ne jaga goding gi studio nya usale khojale adda masi pollute tawta ya ba munoi gi demand ha ken gan mane aina ha godri mi di bicha cha ba ki samtang ngam da ba adu mangam da ngai ba adu ma e boga jenen loina moi bani na ai gi government city ai khoi le di government city ha madudagi thaidok na ba corruption free oi ba adu ma government ma oi ge dori mina matik siya ba advocate ama mapandagi pura kada bani hai ba siki madugi akhoi ki wakhan ne hai dana akhoi ukin mayam na lawjaraga khabar da ni ka thonga amana akhoi ki ISDB ki discussion award ni amana paper dani madugi substance oina dam hai jarage loin kanga bani na amana all in there during aduna Ebugajanin sing sina leba ke sing amat mangului de aduga ke solution de adu manungda pachacai party ani lagi masih too much defamatory aduna hadi ebugajanin do koi mapan ne na ngasai koi ki kano na sudah koi takpi jadi ko mapan jadi kana no batu dori do adu haira magadi a person defame madana defamation case adu gas defamation should have ai dan adu di hairam dari aduh hairam dab kong ni na si garba moi manga dugri di kana na madu defend tau dai karam ballo de defend tau dai hai ba si high court bar association na akoi na defend tau bam thoi si gre akoi gi legal fraternity ki member singi mathakta sigumba allegation an akoi gi irresponsible ama pire irresponsible ni editor ding di oiram da bi ai ko ukil de gi wani akoi ukil sine kadai loge bu that statement derogatory and the very much irresponsible and koi lawraga makoi ani sigi matak tak kari action lagu dagi hai ba si follow action ni koi gi kari mana ngune bo adu kum map kangbu sing du hap tan mai ma hota yam na clean noi ba gome na ma leina na bidang da clean noi ma mi ma pandi pusalak bani na thai tu ko dagi man bane ba adu na ti ba una na bidang da koi sanchali adu gi dai da mana jiki saya tu panbi kade adu kuma committee itu ki chairman si ai bu hapanina ai khoi ai na mati khaitang di sida panjaning badi defamation case or defamation suit asisu thabayai madam di statement itu too defamatory adu bu defame to bu mi ju kananu khangre haba asiba mga dogi manung dara hauji hingi ba mari sigi manung dara habisi khangak dar madam sidi di lawyer na legal fraternity dungang na nabi damagda ai khoi na association na masi tangsalak patari ya do association to jam taraga di editor ani di matak kai daw ya ge ha law da madam di person defame duna
लोकल स्टेट दी लेबनी केस था दो जैसे दिबी में जो शूट वाला शू नतरगा कोई कनो वाला शू दिबी में जो केस वाला शू शूट का कनो का दिखे नहीं दिखो अदुदी पसंद दी फेम ने बा अदुदी हौदी मंगा में शू शीघ्रे हौदी कितने मरी में हिंगी अदुगा पर्टिकुलराइज तो दी स्टेज ही दे अदुदी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन लोग एक्सपर्ट्स ने करी है ना लोग कदगे है बसे बसे ऐगों दे इतत ततन हंगवान याबा अदुदा ऐन खुमगी बनी अहुम गप खुमी अदु मनुंगदा अम खक्तंग हाइजरंगे क्रिमिनल कंटेम्प हौजिकी इडिटर अनिसि मतक्ता अदुना क्रिमिनल कंटेम्प दी एसोसिएशन थाबा याबनी अदुगुम क्रिमिनल कंटेम्प जो अदु क्रिमिनल कंटेम्प होइतरगदी अखोइने हेते इंडिविजुअल थाबा यादरीने एबको जेनरल गी अयाबम चंगी याबा डेट क्रिमिनल कंटेम्प से इसी लोनिको अदुगुम एबको जेनरल दो अदुदी कंसेन म लौरेरगा ngai statement PPG sing be anu di mata tu dak krimen kan ne tha ne ba adu ke advocate general do andar pradesh sai oyo ne kind of imagine ni situation si da mapan de ke advocate general hakun e bisi quite Pong su thakpi swai sida judiciary ga akhoi ge dugal ba media gi force ni hainari basiga ani sigi marakta akhoi gi la na pau phone ba oi bi ya ba maram lakra mo tangop slip te oram be net lagana deliberately high basu oram da be adu hajibri kana hainari mufum su thi ne swai sida kitang conflict amma lak ba ya ba gi mami ta ga dra pong kei mot leng ma tu ti chumi akhoi gi bar association gi members singna nahamu koi deliberation si open le koi anirek tawi bada aya mane kare hai ki deliberate ne lowi kari madam ni bu lady ba government ni nga si bogda student ki body na su aduga maira pai bin na su indigenous people kangbu na su kari hai na hai ge bu awa pande ge bu ge na hakanu we lauri dena lauri ngai mane si lady ba government ni koi hapro hai rak tiriama hapro hierarchy somna government hapna na bagi process ta gure hai bagi purung manang khange achida noi gi demand satna laurisu bar association laurisu adagi nupi gi kangusing laurisu mase angtang khalu paisa chaba case loisan daba case haitaba adugumba advocate general mayam se sina president oirega masina example oire hairega ekhoina advocate general ji mapan de ki lawbade kala akho ki lawge tawani masi manipuri interest ni corruption free ni haidana akho ki unna bagi ni haidana bar ki member sing de meeting ji da loina haidalam ni adurga di iti deliberate andana deliberate or there is no room for compromise adana ngasai agogi amju bhaju yam lady we respect to the media ki lady ba singda like anything we respect it adu how to say the media ki spirit to ga media ne disimagdi unwanted statement jimti di bada madu collective responsibility ne lawla kata budi manti asini sida yamung hamantagi monasage haijai judi meramna judiciary ni amana koi force chain ne lei media si swai sida yamna unprecedented ni thoi thodoksi kamani bi to report the lady ba nakalani si lei nari ba ji film sa kai mot pibiling da akhoi na ngasi sida phammi si wangang na risi hoi kokilani den hai singbani adagi miyam da hoi message ma pirini mayam sida sima phai sim phatti hai ba pot nainarisi nainaba pukhi forum ma piena aina atai ba wa hai ngang urgadi ai so dum legal ge ba law ge ba sara ga dum phangai dum oi ba jani da wa ngang ba su akhoi ne yeng matam da all india radio gum ba infal gi kan pau ne na ba sta ngang wa se ma di so tam tin ba matam ni aragi di akhoi na madu drop toraga pathok pa sunati kodakta hai ba sida adum khoi tang sida paina yawi ba dum yawi adu masi aina masi ai ngon da thopui wa ne ko ai nga sagi ikai kum najar ba khoi gi senior paumi ani du gi often nati adu gi matang du da moina kari thamui da phau gi ba kari wakhal lei gi ba moina hai du sumbra ha ba moi wa oi ba mieng du di aina madu di miam da aina phong phong moi aina khoi gi mayam tabi ri ba mayam na so aina hai jaba moi madu di moi gi ba pot ma la kani lai ba po si hodik phau gi oi na di moina
editors guild manipur da karigum ta hire kom su leitri then amju da su ai madu gidu complaint to bugi por moina highway por ma su ai leram gada ba mandi khoi da khoi jo ta phang da banina adu aro akhoi gi narom thodang gi editor oi ba khoiram loya lakpa adagidi khoi telegraph special correspondent tamok khelen moina society sigi khonai sigi moina matam kaya gi mang da gi lori ba role mayam ma moina pi ba khoi miyang gi service mayam jingse asi yengor kan da karing moina slip of tangni ga na soi bani ma to bani ga na bar daga karing ma amtang haira ga di ai na ai appeal ni ko madu ba na khanabiu aduga porse tension laga lotion na bhona si khoi machine ngak tani ngasagi yellow mi gi wari ma tong ni ko jikse yellow mi gi wari sida yellow mi masel da wakal tana hu da badai kai ma krai ga no ma thelok thain tong na ho la na khan bai si mi hona bini adu dila na hitler na kayam land na ma gi ko ku dagi keno ma soi badagi mi mayam hali dudi jiu mayam hali dudi muthakane na harami dudi simu mayam ni hojik so to mangai de akoi keno da akoi gi no ga USA ga North Korea ga ungkhan dari sini hayeng kainom to bada kamana ma to matam da si to hai matam da pithibhi kai bi ai film la ka doi ne ba adu na si sodok sojin oiram ba su yai or na daga na moi makhal da kari leibano makhal du moi na phajana phai tawni har ga di gano da khoi case oina thengna ge su thengna jar sunu adu si matang da di ai gi oina di ai wa kan na masadi hai ba si ai chum da ba na khali तब सुलो इसलिए तब सुजान कई मोले मरो ना कोई डेवलपमेंट प्रोग्राम ना बात होगा समाज सिगी दुग स्टेट सिगी चखन ना बोहना रखुदा जुडिशरी का या ना लेजिस्लेचर लेडी बात होगा फोर्स हाइने बा मीडिया सिगा तोबा रोल से कोऑर्डिनेशन से हम लगा ने दो हंदक या ना अनप्रेसिडेंटेड है बताई या ना कुथोनिंग दबा है बताई ता थाजन सुम में यामा एबुक जनरल की अदो चोबा इशू मा लाकपा कोगी येलो मी हाम ने लाकपदा मधुगी फनना बा खनने ना बदा स्टेटमेंट मा पीरुबदा ओरे फिल्म से दा जिल लेरिबा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की स्टेट लेरिबा sai kulsna su tak pigre tamu ge bete ko mot kai le tham je ma se loi sura ka dore ekoi ngasi gi discussion chigi ai proposal ai stand up oidana ani lawyer ga ani senior journalist and his company it is tribe se mashi ai de sum yana de lei bese nati ekoi ni pami di evoke journalist se manipuri mo hen badu ne ani pochi edi se mioi bese lawyer thing ju with due respect mo mioi bani ani evoke jane or me ju mioi bani they bow me se after we are all human being this is the poni si de loine chaw ni si de si loine saigi ka broaden no perspective amada ekoi se kramaina the negotiating point amada lak ba ya ba ge cha madu haduan jin kharsu leibam thu eningi adu poti government na huji tumin na sum leibi ro che machine su haidi journalist ani na haidi moigi chum just akoi hemanta na su hai gare haidi live ni ko adigi pochi haidi che abdar thote di adu what I experience ya kar mapung phada gumba adigi legally nga na dragi kai mo paternity the profession ba da public domain ne show chaki ba jidi ana hoji tu yawa masya na khele na draga akoi loyana horrible day experience ya yamna condemnable oi adigi negotiation chu ya ro ta ba masai si da moigi opinions sishu adigi as well as akoi na yamna the citizen of the Manipur yamna humbly hygiene is legal gi is now evidencing sishu id stand up nataba sing katem of criminal or khotpa logi dimension it yam ya adi pochi party ani ni hujikti badi lai re adi government sina adum there madi shilping zain it is shilping around ne lai do poti moina tholak padu kamen pinu ba adu highway racing sia ultimately the most state interest ga ta ne ba se for the timing government ju khale ni ngone mana khali ba wisdom to highway ba adi akoi media gi jo high ge ba ukil sing jo high ge ba high racing sia in the larger interest of the Manipur ne ba justice pura na ne sai platform ju government ju I think being honorable CM amade law ministry ga sia I think sai I think bar gi high court ki yamung later chat divided of to ba I think there should be a same opinion lebam to ya adu ko pot sa
aidi society ki fragment mai am de jo hai re ba aidi yellow me indigenous people ko bhari malai re masi ki hapu isya si ju karim haide adi journal chu ukil singa chu si stand up thona dana mari public domain da adi kasima khandari si chu si ki posi de ne adi mapu masi ki magi by product si government gi ne ba adi I think government also should take a proactive role otherwise haidi legality ki edi tangling si dikha sapi ya adi masai ki perspective sida ai lo senjang matam julai damina ai ekoi si positive approach khara tauna ba chum ya sumai ai tham training thank you very much si tunga do panelist room maybe tunanga si discussion award so ya thank you very much amu hemanta duga pamung nukulsana duga tamar susan thagasari asi gidi ISTV sandok jaba discussion award matang asai dele senjare meng tabiru simbu amukan khrum jawlurina kaina ne ba thanjere